Hadian Arsenal ka jing bamyo lat ban penlong ya ka lempung ni lekai football ka belaju tim kum ka Riboy General Link na ka daw ka jingwan ling shop jong ka klam covid khat khandai ha ka jilla bad ha ka rihi borok ka wei ha ka ni ka kenti ka bamenta jong usnam R1000 R4R la yo pat ban penlong biang ya ka ni ka lempung ka belasdang nadu menta ka singi ka khatwei terik unailar R1000 R4R ha madan ya lekai jong ka snong mauteneng Riboy District ka baya ka ni ka lempung laju penlong bat penyai daga Riboy District Sports Association. Katkum uba balum lang lingdo ubadai football secretary jong ka RBDSA ulai thu bakila don hadu kumbai nyopo tli ki kenhun lani ki klom ki blai poi bane shimpenta sakane ka lempung Riboy General Link but on penlong ha ki south li ki madan ha ka district kita ki long ka madan snong umdihar mauteneng jentru bat nongjri ki kunhun ki ban syajid na kanega General Link kinyo ban yakun ya ka Super League ban nangta kinyo ban poi shadu sa ka Meghalaya State League ka ba penlong da ka Meghalaya Football Association. Lawan ban ay men sim bat ban pli ya kanega lempung do president jong ka RBYF uba people thank you ubalano senyang ru da ka song pisa ka ba sanpo hajar tengka sa ka RBDSA na ka banta ka jingya be ya renti jong kanega lempung. Akban kong ai play pi ki press ki media ki ba la judon kat ni man la por program jengi to puni thu sok perthai ki ge bor program jengi te ka basdang ni pa ku jing semu iblai bolap ni ngi na por bo mata temta singi don hang ne madan bol jengka Maupun Sports Club ban puli kene ka Riboy General League ke jengi mata senam ajar wa ba sisya kini ga atlet senam senam arjar pau senam arjar wengi klemio ban penlong kini kalik jingi namar kini ka jingja kini ka COVID-19 bagi tip bara temta senam hadin lai khat irala ban penlong ya kini kalik muta ban gidon gijing kermen ba kanam don cukuna kena cipluwet ngila ban peniat baik kini kalik jingi nadu koneksi bagi sedang hadu pendekut no juga tehanu senam menta ngila penlong baik tangga wei baik kalik hakisnam ki bakamun suang ni penlong ki zone lagi zone bat ki job lagi zone ki lech ke main round bat nang ta tes mat dai mata snap bat ni penlong betang ke we klik ta de ka General League ka ba ni penlong betang ke we klik bat ki beniu bat ki don South League ki jakai lekai ke we ke de ni mo tunang bagi sedang tersi bat har sing sejan khalai terik ni sedang segilai teli ki jaka ta de madan nong jeri ham sneng ka madan umdihar bat kumju ka madan jentru ki bade ai ti than nong po ki ba job nak ki General League ki atlet team ki position final kini ban rong sa Super League pasam senam temta senam ki don kumba nyau putli team ki bon simenta kenika General League tengkerman ba ini yo ki team ki ba ile kai bai ki position final kini ban rong sa Super League pasam senam kum gejing pentip ru ba ki manta senam nalor kene General League gidon sa Super League ki pratli ki tim ki bala pois ke main round hausna kalik arja khat khandai badna kini ki pratli ki tim ka bajok final ni pratli tim ke de Super League kini ban lek bensi mentah Meghalaya State League ban penong daka Meghalaya Football Association.